Anyang laki din! Ay, wow! Nagpintas mo tinday taimad mo asabong, Manuel. Ha? Ay, una. Napintas kun nanginaray to bakla. Isagot mo ka diday ta kanya, Char. Ha? Sika talaga. Hangawan nak man Angawin ka lang, masikamat. Ha? Amok mat ani Lorna ti pangisagot amin ti dayta. Wen, naman sa rungkaran ni Balayda. Wala. Sigurado nga adda itay je balayda ta Sabado. Awan trabaho na. Sige nga Rod. Labsan ka pa bakla. Sige, ingat. Amom ka din. Manipod na amo ka. Kila talimawag tisigod ang nasipngat alubong ko. Lorna, yak mailadawan ti ragsak ka marikrik-nak. Manipod na amo ka. Sapay ako matasan nakapayan. Saan mat, Manuel? Isuna laang takayat ko nga ikan na kumapay itinaan-anay a panawan tapno makapanunot. Ha? Di ka madanagan. Ta saan ka mat aparitan nga umay dito'y balay? Ay, agyaman ako na ino kasta, Lorna. Awan anyaman na. Sumarong karkalat na no kayat mo, Manuel. Hay, nakaswero-swerte ka talaga, friend. Ha? Oh. Apay manan anak ko nam date na. When ata iti kinaad-adu ti babae dito'y lubong, si kati na gusto ni Manuel. Ha? Sika talaga. Among kati, nainggit talaga ako sa'yo. Anya? Oo. Iso nga aklo naman ni Manuel. Tanong saan? Siya akong timangaring kinkwana. Anya? Kat numayat lakit di kan ka. Apay kit dinasaan. Hala, kunamday taang gaputa at dapat isabaling agdataton ken ka ni Berteng. Shh! Detang iwat mo. Ang mga no adda makangagkan ka. Narigatan. Ay na friend, no siya si ka ni Manuel taklunam. Saan ni Berteng? Anyang iti maghanap mo iti dayjay amang martag. Ha? Konsumisyon! Sino ngayon mo dito ka-chat mo? Nga uray lakas taon ay di pa nag-is-isam mo. Ha? Ay kwa. Siguro ni Bertingan niya. Hoy, judgmental ka. O ano? Ni Manuel. Ha? Ay basta, ibagaktukan ka. Saan pa ngita? Anya lakit din na ya. Itantan mo pa ilang. Di mo pa ilang ay baga ita. Aguray ka pa'y friend. Sa anak pa'y aredi ang mangipod no iti amin. Ha? Anyat kahit mga sawan. Ay basta kunak mo. Ibagakto, nena. Ay na. Kunaklaki, din o asino ti masabat ko anak kapurma. Sa kamot gayang Berteng. Ha? Sanak anailasen, gapu iti kinataer ko nana. Aniya? Ay, sika talaga. Ada sakit mo adurog. Na, Kung kunaklaan nga mamati ka na dagaws. kung laki din no. Kat, sa dino nga iti papanam. Sa dino pa'y kuma. Ija ayan ni Lorna. Inaman sa rungkaran. Ha? Barang aklo na nakitan. Ay, katuwa na. Lalaingam ti agaram, tapno aklunan na ka. Tapno adamot langan pakiwatwatan. Makaig-igo pa ko na itinapudot asabaw. Anya? Nalambin nga min ti subil ko kan. Gapo itinagpigsa nga atake ni Christine. Isu nga agpawatwat kayon. Nasayaat ka de. Ay ayatin ka unay-unay, Lorna. Si kalang ti babae ti biyag ka. Awalan ti sa balibay.
Agyaman nak no kasta, Berting. Sabay la kuma. Ta sa anak apaayan. Ha? Diya laki di ka ba ilandag biyag. No paayon nak. Ha? Anya kalakit din aya. Awan matiimbagak apaayan ka. Ano kahit mo asawan? At namak. Ay na, agyaman ako unay, Lorna. Agyaman ako unay. Awan anyaman na, Berting. Ikanak la ko maitibasit a panawan. Tapno agpanunutak anembag may papan iti dayta. Awan parikot iti dayta. Uray mano abulan wano tawan. Nakasagana ak nga aguray. Basta siyak laki ni ti pagtungpalam. Hay! Tiyak man amoy ti daya Lorna. No asino at talaga ti magustuhan na. No ni Manuel, wano ni Berting. Wan nga rod. Inton kwan, hagawak ni Manuel kinkwana. Anya? Ay, sika talaga. Imposible no di nak maadal nga ayatan ken ipatag daya lalaki. Ha, at damot lang ako. Da. Da! Ikatuan man. Nang runan og make-up iti kasta unay. With matching eyelash extension. Imposible sana may bawing ti panagayat na kanya. Ay na, nagadumanan nga na ibagam si kabakla. Intakit din tapno saan tamala daw. Okay, let's go na. Ala, agtugaw ka, tamang isaganak iti merienda ta, Lorna. Agyaman ako unay, Manuel. Awan na nyaman na. Un gayam, anya tikat mo merienda. Ore anya, si kakit dimat. No anyat adda kat iso. Sige nga ron. Mabitak lang ang mga isagana. Agbuya ka lang iti TV dito'y salas. Ato iti merinda, Lorna. Ay wow, umay ka pa'y laang nga maangangot kung tibanglo ti inlo tum a merienda. Kasta ka di. Mala, agmerinda ka. Masigurado ka magustom da ita. Ay, anya matanda ito'y paginumanda. Awan nga tati baso da aya. Tanagibusan mat iti cup noodles da ito'y inted na paginuma. Lorna. Ada ka di bagbagam? Ay ikwa. Awan Manuel, mala, agmerienda tangarudan. Adda ibagak kada kayo. Anya din ta, good news ka di? No good news, ibaga mo na. Ngam no saan? Ay saanan. Anya? Katput no matimbaga ni Nena. No sana good news, ay bukudam latan. Ngam no ibaga mga inaklon mo ni Manuel, ay ibagawan Sika talaga. Anya nga rod nga, ibagamon Kuwang amin. Tagitakat. Among matadyak kaya ti kwa. Plano ko ngamin nga aklo na kun ni Berting. What? You mean, sana ni Manuel? Jak kayat ni Manuel. Na-turn off ak idi na minsan nga impasyar nak ijay balay na. Ha? Oh, Taapay? Kasano mga ngamin? Nagibusan iti cup noodles jay paginumanda iti danom. Anya? Gapula ang itirayta, na-turn off ka? Ay na, matungpakan sakit din a babae. Anya kalakit din aya. Nasaya at mata may kaita Berting. Kwa. Imayak ata, imbaga magkingay din na minsan. Nga umayak itanghal daw. Ngayaw. At ito sabong ken chocolate para ken ka. Ay na, agyaman ako na Berting ko akagwapuan. Ha?
Anyat kahit mo sa wan. Akluna kung ti ayat mo, Berting ko. Ha? Agpaisulong na. Ay na, agyaman ako unay. Kamaudyanan na. Makuna akong akaayan-ayat kan. Yahoo! Pasensya ka kuman, Manuel. Ha? Anyat ka't mo asawan. Diyak kayat apasakitan tirik nam. Ngam ad-ad-dala ang amasaktan ka. No bilang tagtultuloy ti panagdatdaton mo kanya. Ngam awan mo ti mariknak apanagayat kan ka. Ha? Mangsapol ka laangan iti sabali nga armam. Sa nabali, taado mo ti babbalasang dito'y lugar tayo. Lorna? Agayan ayat kamin kin ni Berting. Iso apang asim tasardengan nakkuman. Ni Berting ta ay ayat. Iso tinakarik na ak iti ayat. Saan asikat? Iso apasensya ka kuman. Lain bagbanta na granata, Lorna. Nana, Kaya't ka man as haludsudan, maipapaniti pa ng upay mo kini Manuel. ha? Apay ngay, asaan nga iso ti pinilim? Nana, no ni Berting tinakarik na ak iti ayat, awan maaramidan nyo. Iso nga ro ti ay ayat Sa bagay matkit di, Ha? Makapa-turn off ngamin ni Manuel. Agasam man, ta idinapanak ije balayda. Awan pa'y tinatino abaso damat. Nagibusan iti cup noodles ti inted na anaginumak iti Diyos. Aniya? Iso ajak kayat ni Manuel, Nana. Kan ti may sapay ajak na gustuan kan kuana. Makikita dagiti tattao akanayon amapan agpidpidot iti bisukol ije talon. Ha? Jak kayat ti lalaki akas jay, Nana. Jak kayat kunak manan. Ay no, friend. Agpanunot ka kumamata na imbag. Ha? Agpanunot ka iti mamin ribo. Gapulang ta nakita makap noodles ti baso da Manuel. Saan kit nga iso ti pinilim? Saan laang aday ta ti makagapu, friend? Anya nga ron? Kanayon mat ngamin amapan agpidpidot iti bisukol ijay talon. Ha? Nakababain no bilang laang. Anya? No siyak ti girlfriend na, ay na, matayak lakit di iti bain. Diyos mio, Marimar. Naggrabaw matan da gitarason mo. Si Kalor na. Anya ka matan na ya. Ay basta, ni Berting ti kayat ko, nakasaritak matan ni Manuel. Imbaga kun kankwana nga agayan ayat kamin kin ni Berting. Iso apasensya kunak kankwana. Ay na, kunaklakit din no asino tinakaida dito tugaw. Si kamot gayang Berting. Kat nabartak ka pa'y. Oh, nga ron, nena. Nagkapuha kami ni Jile. Ijaya ka na pan iminom. Apaw, sana all ang rod. Naimbag ka pa'y tadalat takwartam amapan mo inom. Ijay pa'y ili agasam man. Awa, kano pa'y mo na naawala na kiti kwarta. Ha, adda ka na yung di kwarta. Anya? Iso nga ro, da siyak ti inaklon ni Lorna. Taam mo na ngamin asaan to Apolos nga agbisin iti din na. Agasam man. Wan, pudno ti bagbaga. Nasaya at ano pud nulay ta ibagbagam. No saan asa ulaang. Ha, anya lagi din na yan ito. Pudno ko nakatuman niya. Kat ala agawid ka nga rodan. Sapay nabarbartak ka. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kan ka ditoy. Isumit lagayam asaan na asungsungbatan ti awag ko edi kalman.
Tagayam na paniminom ijay ili? O anya, kayat mo ti kasday a klase ti lalaki, Lorna? Ha? Gapula ang itibartak na, maturog anywhere. Saan ka di adayjay nga ugali kan aramid ti nakababain? Anya? Agpanunot ka ta na sa papay. Sapay la kuma, ta saan ka nga umanugot apa ikalay sa kankwana. Kalbaryo laki titibiyag mo kankwana no bilang laang. Ita, asaan kayo pa nga agasawa, kastanti ugali na. Kasanong tungay no agasawa kayon, amangan no nakarkaro pa'y. Ay na, por Diyos, por Santo. Pakawa na mapo. Ha? Apay? Among kati, napan kami ije pari di rabi eh. Kaduwag lagi ti bakla agagayan ko. Oh, tapos? Amom, I was very, very shocked. Ije para napalan mi. Nakapaskil ti rupa ni Berting ijay. Anya? Sinaludsod ko iti kasyer no apay. Kunanda, asaan ka no ang nagbaybayad iti cheat na ti awanan bay na lalaki. Anya? Ay na Lorna, nakababain. Yaks. No siyak ti girlfriend ni Berting, matayak iti bain. Agasem man tas ang lang amay sa apicture ti paskil da par. Adua, 5 sakit dyan na bilang ko. Anya? Pangibabain ka? No saan pa'y nga imbaga ni bakla kanyak, jak pa'y naamuan. Ha? Ay, kwa, pasensya ako man, Lorna. Bayata magkati utang ko dyan. Saan ko nga pa nga itang mo ta? Di na mga min nakaura. Iso nga impaskil dalat ang ti picture ko ije barda. Awanin ti adu pa'y asao-saom si Kaberting. Agwin na swastan. Ha? Dahito yan ti maudi apa nagsalita ta. Lorna, saan ko nga malagastra? Kastang unay ababawik itang anangaklon kan ka. Ha? No amukla kumakastagayam ti uganim amang ibabain ka. Kan napalangguad ka. Ni Manuel la kuman ti inaklon ko edi. Saan asika? Salbag ka? Onya, matay ka nita. Gapo itibain mo kini Manuel, ha? Ha? Ay, wan nga ron, friend. Mababainak tunggal masabat ko. Hay nako, no iso ko mga mintinaklon mo edi, nasayaat ko ma. Anya kit talason mo ana turn off ka, kapulang iti cup noodle sa baso da. Yaks, naggrabaw ko nakmanan. Anya nga ita, adala nga rod girlfriend nan. Anya? Adan girlfriend ni Manuel? Yap, katadamat ni Eloisa. Diyan nga'y kolehiyala nga anak ni Nana Estridge daya. Anya? Damag ko, akalpasan ti graduation na kat agkalaysadan. Anya? Oh, nag-unfair matan ni Manuel? Danga ka talaga. Anyang unfair ng ibagbangam. Si Kaki di ati unfair. Napudno ti panagayat na idigan ka. Ngam da ito'y tumat ngami na Berting ti pinilim. Anya nga ita. Ay na, may paspaskil ti rupa na nagdakkel iti inuman. Gapo iti utang na. Yay! Just kick it day. Ala, bayamon, friend. Awan siguro kadakwada ti para kanya. Siguro, dumteng tulat ta. Adal letakin ka, Lorna. Asaan a pagibasaran nagiti baso? Kas kada pa nagpidot iti biso ko li talon. Tapno maibagam nga awan masakbayam iti may sa tao. Mawatam! Ha? O di ka, danga ka! Di ta ka malangan, makauma ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, anya laki din.
Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nakapalis ka mat kumare. Papanangay? Mapanag ijay ili kumare. Inak man gumarang iti lansakan martilyo. Ha? Nasikan ngamin nga isimpak di galba, di banda ti kusina mi. Amangan ngamin no maitayab. Sapay kasla broken hearted ti pa umaya bagyo. Nagpigsa ka no ni Christine. Aywan kumare. Iso anas ka nga agsagana tayo. Isimpa tayo dagiti naskan ama isimpa. Wen nga rod kumare. Mala, labsan ka pa nga rod ha? Inako ni di paradaan, bareng adda nakapila at tricycle. Anya ngay kumare, adda ka di iwaras ti barangay a relief goods. What? Hayan niya kamatin kumare. Saan pa'y lasimang pati bagyong Christine? Relief goods sa adagos ti damdamagam. Naninigurado lang, kumare. Di ka di madanagan, mare. Ano addaman bilang? Adda nga adda tinagan mo itilistaan. Ay, rumbang lang ang kumare. Agsakit-lakit di tinakam ko kan ka, no awan tinagan ko. Sika talaga, nakasao ka manan. Angaw ko lang mat Anya nga kat si kangarod ti sekretary ti barangay, iso asika ti pagdamdamaga. Ala, kasi tinakunag. No bilang ta adda maiwaras, adda tinagan nyo. Day, apay ngay Lloyd Si kamutan ti mangilanlan sa di tayiro di ta kusina yaw. Ha? Kwa, wan na. Kabaalakmat nga isimpa. Iso nga isimpa ko na. Nilakay mo ngay nga main. Napan nagtrabaho na. Alangan mo't nga yuray ko pailakan kwa na. Kat umayan ni Bagyong Christine. Ay wala. Uray da kami nga road kat insimpa mi mula di kusina may. Sapay napigsa ka no ti pa umay abagyaw. Ay, wan na. Iso anas kan nga isimpa tayo amin ang tinaskan nga isimpa tayo. Uray ni bakla. Kat napan matgimatang itilan sa ijay ili. Ilan sana kanumot jayero ijay kusina da. Kasta ka day. Ay wala balasang ka. Makikita mi mo't nga agpaysaw jay maikikat ayero ijay kusina da. Wan nga rod. Awan mo't lahang ti sabali amang isimpa. No saan nga iso. Ay, una yan ti kastoy. Nagpigsamot ng titudo kan angin lakay. Ay, uwin nga rod bakit? Nakabut-butang. Kasala may tayab dagiti yero di balay. Ay nasaan kumamot alakay? Kasanutan ngay no maitayab ti bubong ta. Awanan Ay, samot siguro Ay, nagpigsa ti angin. Maaring kumapsot tumot lang hintun madamdama bakit? Sapay la kumaatan madandanagan akon. Nakabutbutang matanda ito ang bagyo, tatang. Ewan nga nung anak ka. Nagpigsa titudo kang angin. As na madadaan mo't diyan lang sa kayero yung kusina. Kapwiti kinapigsa ti angin, tatang. Sabi siguro anak ko. Inlansak mo ti tigas taunay. Yung kaslasaan nga umdas. Alangay nga raw kit nagpigsa mo dahito angin na. Uray ti bubong. Kasala itayab na. Siguro, broken hearted ay ito ang bagyong Christine. So kastoy ka ulpin. Anya! Nagpigsalaki di dayjay abagyo anya. Wan nga rod.
Uray la na itayab di yero di kusina mi. Agraman ti bubong mi. Kasta ka di, Mari. Ay, uray nga rod da kami. Naitayab mo't lang di bubong iji banda ti balkon mi. Una yun di kastoy. Sapay kumamit awanin ti sumaruno bagyo. Uwan nga rod. Tapno no maisim pa tayo dagiti na itayab, kat saan tumanan ang maitayab. Sapay la kumakumare. Aywan kayam. Da kumare lagringay nga ta. Kumusta mat di balay da? Nalabsak itay, Mari. Naimbag da pa'y, taawan ti na itayab kadakwada. Kasta ka di? Nasaya at ang arod, no awan, tapno saan tayo agpapada? Anya, mapan ka itay jay barangay hall, anak ka? Untatang, imawag nga ni Kapitana itay, at da ka no tinapat ti kapagsaritaan mi. Anya ngay kano day jay? Ni tatang mat, pagsasaritaan mi nga rod pa'y laang. San lamat nga imbaga itay imawag no anya? Ay, huwag nagpasa niya. Ni tatang nga talaga. Ala, ingka nga ro din anak ka. Barang may papan ititulong kadag iti apektado iti bagyo ti pagsasaritaan niyo. Bareng atatang. Napan kagayam nagtrabaho ita, kumare? Aywan kumare, napanak uray kalkal pa si Bagyo. Tay mawag mo nga ni Kapitan itay bigat. Kasta ka di? Katamong kumare, adagod Diyos ko. Anya rita, ibaga mo na. Adda ka no ti maiwaras asag 10K at tulong pinansyal kadag iti pamilyang apektado iti Bagyo. Kas kumadag iti na itayab iti bubong ti balayda. Kasta ka di, Mari? Ay na, nagsayaat mo no kasta. Adamot lang ti usaran tayo amang tarimaan kadag iti bubong tayo an naitayab. Wan nga rod kumare. Hay, naimbang laingan, tada ited da at tulong. Kastaya nana. Suma, tinangag ko apag sasaritaan da ijay tirsina idinapanak gimatang iti corn beef. Anya, no sa anak nga agbidot itinangag kaw. Sag 10K kano, ti iwaras da kadag iti pabilyang apektado iti bagyong Christine. Anya, kayat mo asawan nana, adamot maawat daloy da a 10K, kastamot da bakla. Sigurado tanda itayab kat nga raw dagiti bubong ti bambalay da. Uray mo't siyak ano bilang laang. Nakita mo't jay bubong may. Halos 1/4 laang jay nabati asaan ana itayab. Alangan kit di mo't asyak laang ti saan ang makaawat iti jismel. Ay saan ang mabalin Saan ang mabalin? Jak itulok! Oh, ape kasta tilangan bakit? Kas lagdardaras ka. Makitkitam lang aruden nga dardarasak sa ludsudong pailaang. Mala, inkaman kit di alaan di martilyo ken maso ijay unag. Apay, anom da gajay? Anya lakit din aya, nagadupay lang asa ludsud mo. Inka kit di alaanen. Anya? Nakabaybayag ka nga gargaraw nga. Ay, ala, mabitlaing. Inak alaing. Anya ka din day tangar, anamidem lagreng. Kakaisuna lang nga din asaan nga intayab ni Bagyong Kristin ti bubungta. Ang sikamot ti mang dadadail. Basta, agulimak ka lang tasyak ti makaamu iti amin. Anya? Saan ang mabalin asa anak ang makaawat iti jismel? Alangan kit dimat, adabak lalaang kadaloy dati makaawat. Jaklakit di itulok. Ay na, kapulaan manan itinadamag mo nga datulong ang maitid kadag itinaitayab ti bubong na. Dadawil ang matan da ta bubong niya. Anya? Hoy, saan
manen at tiltila ti mapan mo idandanon ije barangay hall si kala kaya? Ipagkakada talaga na dito ngaraw. Oh, laglag ka maamwak lang asika tinakaidanon. Ha! Agsaga na kakanyak alakay, salbag kakiti. O anya, saan na kami nga inlista itilistaan dagiti maikan iti tulong? Ha? Ha? Nagalasmet at talaga ti ugali man niya. Gaputa si ti sekretary ti barangay, pilpilyam dagiti ilislistam, salbag kakit di abakla. Mabit man lang, Mari Lagring. Anya ka din daytang ibagbagam. Ay na, di ka man aging didi nga awan ti amom. Amok asika, tinaglista ka dagiti maikan iti tulong. Apay adi mo inlista tinagan ko, ha? Anya? Tapno mo, Mare. Saan asyak tinagaramit iti listaan? Laglagi pam dayta. Anya? Kan maysa, apay nga ibagbagam nga ilista tinagan mo, kat saan mo't ana itayap ti bubong nyo. Nasaya at mo't balayo, idinalpas ti bagyong Kristen. Ay, jaske ka talaga. Inka ije balay, inka kitaan je bubong me. Naitayab ko naklangarudan. Usaram day ta nagdakkelan amulagat mo. Anya? Ay na, agar aramid ka talaga si Kalagring. Umay ka tapno kitaam. Tapno ilistam tinagan ko iti makaawat iti gismil. Managing bubukod ka talaga. Ulbod at talaga na dyan, babae. Ha? Nakita ti dua mata. Amas maswan na dagiti galbada. Saan mo't nga intayab ti bagyaw? Ngam iso mismo tinang dadaal iti bubong da. Tapno lang makaawat iti jismel. Hay, una yan da dyan Lagring aya. Gapula ang iti dayta. Kastaw na yun agura na kingka. Anyang laki din aya. Uy nga ro tatang. Agasam man ta na panakpay pinagsasawa ni barangay hall. Pagarup na siyak ka no, tinaglista ka na iti maikan iti tulong. Una yan. Nagalas at talaga to galinan. Di ka gyaman, tasan anan-ano ti bubungda itinapigsa tudo kinangin. Napanapay lang minasumasumet. Salbag a babae. Nako, tsak amo na niya klase ti panagpampanunot na dayja Lagring. Aguuyo nga talaga ti awanan bain. Gapulangi ti Gismil, apaan nakmatan. Amo bantan day jay, napatpatagkan kwa na ti kwarta, ngam ti panagkumaryo. Uy nga rod, anyat maramidak ngay, no awan lagan na itilistaan. Kat saan mo't nga rod ana itayab ti bubong da, isumat ti nagdadaal. Ay, bay amon mare, gumura lata ano gumura. Awan ti mapukaw kan ka, no guraan na ka, aging gat kay kayat na. Ha? Siga manan? Wan, syakmanan. Imayak ta saludsudak no anya ti update. Ha? Anya ngay, nailista ka din tinagan ko? Anya kamatan ko mare. Impakaawat ko matan kang ka nga awa na talaga tinagan mo. Anya, kasano nga rod itajay bubong mi, no awan ti maawat ko nga ayuda. Kat, alangan mat ngay pambasol mo kanya. Anya nga itibasol ko itinarabit mo kumare. Ay awanan ka itibain, awan pa'y sir-servim a sekretarya iti barangay, saan affair ti aramidam. Anya? Ay, ulay kamatan mare. Kasla siyak matan dagin basol iti amin. Nagkunang amin aya amapan mo ilikkaban ti bubong nyo. Kat nagsayat mat ilikalkalpas ti bagyo. Anya? No di ka nga guuyong Likabam, gapulangit ayuda. No adaman ti awanan bain ka data. San asyak, sika.
Anya laki din aya. Ha! Lagraing, saan ngamin ang nasaya at dayjay ngay naramid mo? Nana, nagkuna ngamin ken kaamapan mo martilwan dagiti galbayaw. Anya nga ita. Ay, adaw at tao ang nakakita, ang nasaya at jay bubungyaw idinalpas ti bagyaw. Kanda dumalang tinakakita, asika mismo tinapan nang ikikat, sa mo inwara kun kunti ti jarubayang yaw. Nana, saan ngamin ang nasaya at dayjay ngay narabid mo? Sa ita, si kapay dadaganas na amapan agong ungat iti barangay haul. Mala, huston nana, huston na, ngam sapay lakuma, tama amiris mo dagiti saan ang nasaya at ngar aramidam. Nasaya at anana, no na iturad yung nga imbagakan kwa na dayta. Ay wanda balasang kau, kunak ngarod no sumungbat iti baribar, tatong paek kuma, ngam saan ma. Ha? Dilagbain iti kasjay nga aramid na. Wan nga rod nana. Ay wan gayam, saan na ka din nga inulit pa'y tinapan ni jay barangay haul. Nakunamot ni bakla saan kanon nana. Siguro mabainan ah. Ay rumbang lang agbain, mapanalagka-lagka bunjay bubong na, sa mapanagriray jay barangay haul. Nagawan kat abain nan. Oh, anya nga ita pa kay. Kunam no laing mau. Ngam kinamaag mo kay diya. Lakay. Nagsaya ti bubong ti balay ta. Ngam no anya nga minaya ti napanunot mo. Tanapan mo minaso mga saw. Ala, huston lakay. Di ka madanagan, tasyak ti makaam mo amang isimpa. Anya? Agar aramid kanto mga minti tiltila. Gapulang tanaamwam nga dayuda. Inaramid mo ti ammom awagas asaan mo't arumbang. Ay, anya laki din aya. Awan ka pa iti husto apa nagpampanunot. Huston ko nakot. Alay karugyanan nga simpati bubong ta. Tanay, adda ka naman hindi sumaron na bagyaw. Mabasa talaki din ito yung unag, nubilang lang. Lakay, apay ngay nga awan mo tandag itigal ba nga impundok ijerwar? Ha, nay, napananay. Diya ka mo lakay, kunak nga isimpakon, ngam awan damutan. Tay tanti kong kunakay. Anya nga ron ti usarin tay tangay. Ay, mabit man laang lakay, inak man ijay ayan da bakla. Anya? Inak laag damag, no adda nakita daan nga lang. Ay, anya, mapukpukaw dagiti galbayo nga inkargam laeng ijarubayan nyo. Ay, huwag kumare, di mimutin na siputan no asino tinangala. Hay nako, masigurado nga isudag ijay imat ti ubing indi kalman. Anya? Kunada siguro no saanen amausar, nga puta na maso-maso kat nga ron, napandan ain lang ko ijay siyap, buti landok ko naman. Anya? Isa ron nung pakitin amaswan at adigi ho tapno mayan. Ha? Ay, unay mo't din ti panagsasaom kanyak, mare. Ganwan man. Maswemon, tapno mapantumanan alaan dagiti ubing dagiti istilban, tapno awan lang arot ti mabati. Anya? Nagkunang aming kengka, amapan mo, rakrakan ti bubungyo. Anya nga ita? Heh, agparikot kalakit nga rod no anya ti sukat mo. Anya laki din ta ugalim. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din.
insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Sonya, anya ka di man ang timang ko asayang gusang. Anya mananday taya. Asika kanumot ti agiwarwaras iti san apod no adamag. Anya, nakangagam ka di iti kasta. Asino man ang tinangibaga. Ibagam man ta si Pangulak de tatao. Unay kamaten, Sonya. Chismosa ka natangsit ka ah. Na, Apay nga imbagam alupos ni Brando nga asawa ni Sisa akanakam. kat anya kumatimadi iti dayta, kat pudumag, iso asaan nga agsikog ni Sisa, gaputa lupos ka nga raw ti asawa na, mano atawandan ang nagdandan na. Ay, una yun aya. Apay nga ta si kapay lang tinagbaling nga asawak. Saan ang mauawatan ti ugalim? Apay, Sonya, awang ka din nababate apa nagbaingking ka, ha? Anya, Ngam, apay payla damagag. Katropang payla ka makitkitan nga awan ti babain mo. anya! Ay, sa dino ka di manan ti papanam lira. Agungot ka manan nanang. Anya ka kadi anya. Ungot ka lang ungot. Isa ang kay kayat ni tatang ti mapan agtrabaho. Gaputan na ungot ka. Anya ti konam lira Saan kayo pa'y gayam anaungot? Tulang kayo pa'y. Ay, una yan. Alakit din. Mapan kan iti kayat mo apapanan. Saan atilay bagbagam? Sige nanang, rumwarak nga rodan. Ngam ilutwan nyo ni tatang Amangan no agungot tumanan no sumangpat kat awanti kanan na. Kahit si kangay, apay asaan mo nga ilutwan kat tatang mo dayjay. Kut si kangarod ti darling na. Saan aya anagsin na pata kayo nga agin nayat kayo uray rigat kan ginawa. Sige, mapanakon. Na, mala pumanaw ka kidain. Ay na, malagip kula ka nga rod ti panagsalami iti sweet dance iti kasarme. Ay na, nagmayat ka manan ti agsala iti sweet dance. Ang dodmatan ti asawa kita. Agat linget akanayon. No saan alingit, agat mirasol matan. Sa bagay, maawatak matkit di Anya ngay nga raw kat manalon mati asawa. Naimbag nga oras yon, na Sonya. Gumatang kayo ka di. Saan? Umayak laang makiinistoryakan ka. Awan ngamin kat kaistoryak ijay balay may. Aya, apay nana, naparante anak kin asawa yo aya. Pimanaw mo't nilira. Di na mo't imbaga ti papanan na. Ti mo't asawak, napanijay talon. Kasta ka di. Ay uwan, nadamag mo ka din ti baro adamag. Ne? Anya ka di mananday ta adamag, aya, nana. May papan ka dagiti agasaw asisa ken brandaw. Amum kaday akanayon da kanu nga agapa. Gaputabasit kanaw tiyaw awat ni Brando a kwarta kini Sisa. Ay nana na Sonya, sana po no dayta. Gaputa sana kas dyan ni Sisa. Agpadadaan nagagat. Gaputa uray at dalang iti unag tibalay da ni Sisa. At damit bukod na akwarta. Sa dino kumangay ti pangalaan na iti kwarta na. No at dalaang iti unag tibalay da. Alaman? Ay na, kitnuag online selling ni Sisa nana. Nagado ti buyers na si ka. Sana akas ken ni Lyra nga anak iyo ang magitangdan lang intun awanan ti paggatang na iti. Ay na, iskin pantasin na. Anya? Dagita ka diti yung bagbaga ni Nana Sonya kan ka, Mari Tumasa? Wan. Ay na, ngumimbaga ka sana puno. Kit nagtal namutan. Saan na nagsasao?
Nang runa idimbaga kasala makitangdan ti anak na, no awanan ti paggatang na iti skin fantasy. Unay mo tan yan, ti Sonia. Imbes abagbagaan na kami akaanakan na, kadagiti saan anasaya at ngar aramiden mi. Saan mat? Ta ichismis na kami kitin. Ay, uwan nga rod, sis. Ngam, saan yun ngay ka no? Ngamin, awan mo't lang ti maghanap na iti kinalaing na nga agparbo iti istorya. Sa bagay, Oh, kahit kumusta mo tinti online selling mo ngay? nasaya at natamat. Kaasi ti Apo, umad-adong mo tan dagiti customers ko. Ay na, nasaya at man nga ro, no kasta. Nang ro na ita abarmats. Ado lagi ti kayat na amang ti regalo ka lagi ti patpatag da iti biyag. Uwan nga ron, iso asapay la kuma. Taad dapat tinawadwad a pagpuunak. Tapno manayunan mo tan dagiti lako. Uy, si kamat gayam ti masabat ko, sisa. Sa dino ka di tinaggapuam. Siyempre, napanakitang dan. Saan akasken ka, asumang sangpet laeng ti kwarta di tasaklot mo. Urayom laeng ti hintri ka ti asawam ken ka. Ha? Nagganas magtibiyag mo, anya. Anya? Ay unay kamatan, Lira. Saan mo mat apanunutan dagiti kayat mo nga ibaga? Sakbay nga isawang mo. Apay, nasakitan ka. Pudno mo ta. Gaputa saan ka mat amakitang tangdan. Nagadal kang agpayso. Ngam saan mo mat anay-apply iti natalged at trabaho. Ngamin, online seller ka lang. Wan, online seller aklaang ita. No pa'y nagturpusak iti kinaabuga siya. Angam, naragsakak iti online selling. Gaputa at damot ti malalak uray kaskasano. Kan may isa, saan akayat ti asawak amabanugak iti husto? Ngamin, kayat na amaadaan kamin iti anak. Ha? Katsi ka, saan ka di nagpatingga kamat iti first year high school? Ingka nga ro din agsapol iti panggadam anatalgad. Tapno may apply mo, tinaadal mo. Imbagagan ka dahi ni Lira, bakit? Wan lakay, katamam ka di. Awampay mo ti uray maysa nga imbaga na amanang kanya. Ala, may amlatan. May sapay kit di napaka-stressam dahi abanag. Sa anak mo't ama stress ka jay abanag. Ngamin, awan lang kanyak dagita. Nasaya at ang aron mo kasta bakit? Ayaw nga, kumusta ti business mo? Okay lang ang lakay, awan parikot. Kanayon mo't nga i-pick up dagiti buyers ko dagiti orders ta. Nasaya at ano kasta? San ka di amarigatan unay? Saan mat? Sika ngay, kumusta mo ti barbaro a project yo? Nasaya at mo, bakit? Malmal pasan. Iso makainanak mo tayo. Nasayaat nga ron no kasta. Ngam saan mo kumaabaybay anti salunat mo ah? Well, bakit? Di ka mananagan. Gabuta ka na yun nga aganan na para kadata. Magibabain kayo talaga nga gina. Agpada kayo, ngawan babain nyo. Anya ka di man ang tiparikot mo, Tomas, ah? Wan nga ro tatang. Kasangsangpet yun laang. Ngamday tala agong unter aramiden nyo. Tikunayo ka day, kay saan ko anaamuan ti chismis mo kinitumasa, maipapan ka dagiti agasawa asisa kin brandaw. Katsi kamat Lira, nagalas dagiti bagbagam kinisisa. Di ka di mabaeng. Adayaw anasay-saya at ti panagbiagdangam itisika. Apay tatang. Pudnumat ngamin asumang sangpet laang ti kwartana. Gaputa urayon na laang ti sweldo ti asawa na. Ay nalira, at iwan na ka anisisa, gaputa adda ti online business na. Kan maysa, natural. Urayin na ti sweldo ti asawa na, ta asawa na kay. Nga raw, anya ko matibibiyang yaw kadakwada.
Apay, pakpakanan nyo aya ida. Ah, Ay na, sakbay nga agsao kayo, may papan iti kaaro bayaw. Kitahan nyo mamabasit na magiyaw. Apay, liyo aya makita ti sitwasyon nyo. Sak may timang bibiyag kada kayo nga gina. Kaputa sak na obra. Idinto tadda kayo lang dito balay. Nalaing kayo pa nga ron agumatang ka nagiti produkto apang papudaw. Idinto ta awan mo ti ipikto na kada kayo. Heh! anya! Ay, Tomas! Makitang tangdanak mata. Unay siyang matatang. Wena, makitangdan kayo nga may nga aldaw wano duwa nga aldaw. Urayin nyo laang no at dati iayab da kada kayo. Atiw na kayo nga dayo ni Sisa. Gaputa ura at dalang ijabalay na. At dati pagkwartaan na. Tumata man iti may sabong na bukel, manang tumasa. Oh, ato yo. Nagyamanak. Nay, apay ngay abukal ti si dainyo, Brando. Awan ka din, di gatang yu itinaimas asidaan niyo. Ay, salmot nga iti kastante. Agsida kami mamut iti bukel, makapauma ti kanayon aletsyon. Ah, Nanason niya, anya ko manubukal lang ti ginatang ni Brando. Apay anya ti dagas na ngay dita. ay kwa, awan, msigay, inakaw. Ay, pimanaw mutlangan ni Nanason niya, Brando. Hun nga rod. Ay na. Aglablabos nga minan ni Antison niya. Iso akas jay ting sungbat ko kengkwana. Ay na, Brando. Uso lang da dyan ngayong bagam. Barang agnakam da dyan apakot. Ay, una yan. Na. Engineer ngambukal mo ti si daan da. Hey, dadahil ka din ti ulom si ka. Ay, san? Makakatawak lang. Gapu iti bukal asidaan dagiti kakaanakak. Ay, mandamot nga gasawa. Kunak man no da kwartada. Ay nasunyaya. Apay, anya ka di ti nakakatkataway di dayta. Saan aga po taadda kwarta kat saanan nga agsida iti bukail. Naimbag pa'y kadakwada ata, bukail, datayo nga'y, bugoong laeng. Datayo, tinakakatkatawa ti si Dana. Kapod may. Awan si daan tayo intun madamdama. Katawa amkit din ti bukail. Naimbag da pa'y taadda bukail apaganod da iti inna po. Kan may sa sigurado anaumada ngamin iti naimas asidaan. Basol mo, no apay abuggoong akanayon ti si datayaw. Manggad ka ngamin iti husto Ibagam day ta iti bagim, kan iti sadot nga anak mo. Sana siyak, ngamin, no siyak, tudo kayo dak, tapno adda ti isuportak kada kayo asadot, akabalay ko. Anya? Ala, agsango kayo iti anak mo amangan. Tainawagan dak na si isa. Naluto ka nun tibukail ken kiniing asidada. Ijaya ko namangan. Anya? Sorry. Ano sam tibuggoong way? Tasaklaang ti inawagan ni Sisa akat katawaam ti si Dada. Bakit? Saan ka di nga inton umay alawas ti dit anniversary da nalang gantatang? Aywan gaya magpaisoan niya. Naimbag man da nalagip mo lakay. Wan bakit? Kahit ko kumangagparti tayo. Agisagana ta iti pagsasangwan tayo. Ta agayab ta kuma iti mang misa kadakwada. Sigurado ka kan itiray ta? Wan bakit? Di mon panunutan ti magastos. Sana bale, tama minsan lang iti makatawid. Ala Katuan Kat agyaman aklakay, gaputa saan ka naimot. Ay na.
Awan ti maala ti kinaimot bakit? No naparabor ka, nabuslon mo ti parabor ama isublikin ka. Masayata na sabat kayo, Anggal. Sa dino ka diti papanan nyo. Papanak man iti ayan dagiti tarakin ko ababoy barok. Amangan lumabisindan. Kasta ka di, Anggal. Kahit kayo kung mga awisan, iti basit a pagsasangwan tayo inton ikaduang aldaw. Kasta ka di ka na kan? Ay, wala. Anya ka diti okasyon. Det anniversary day dinanang kantatang, Anggal. Ay, wala nagpaiso ka na kan? Sige, umayak tao. Agyaman na, Anggal. Inang Anggal. Amangan lumaladawak pa iti trabaho. Mala, inakmutan iti ayan dagiti tarakin ko ababoy barok. Nanang, nangugyo ka din ti agwarwaras adaman. Anya adamag lira. Pagsayaatan ka day. Ay katwan ananang. Amuyo ka di. Agparti ka no da si saken brando iti baboy inton umay anawas. Celebraran da ka no ti death anniversary day di tatang nanang da. Kasta aya. Ay kat mapanta. Wat daytan ko naman. Awan pa'y mati inyaw awis da. Inawis da nga ta ni tatang. Ay na, kasapulan pa'y laeng ay at awis-awis. Saanan, ngamain, kaanakakmut ni Sisa. Sa bagay, husto kayo nanang, iso amapan tayo. Anyamot tanda ito apansay. Kurang ti mantika kan Ricardo na. Ungarod nanang, uray da ito adobo, kurang ti patatas na. Kun kasla saan unay anaraman. Agin papartida pa'y lang abayin. Kurang magkayam ti budget da. Ungarod nanang, kaya't dalaang agpasikat na. Ha? Ano santa na kanon na? Angam inton madamdama. Agyawid ta iti sagana da. Tapno saan tan nga agluto inton sumangpet ta. Winanang, mangalata iti adobo. Kun adda nakitak asaan analuto a karni iti kusina. Kargaam to day ta ekubag. Ay wan lira. Tapno mairanod tamot iti day to'y papaskanda. Kasta dagiti nangag ko komento dagiti aginay di nagparti kayo Sisa. Ay, unay mo tan. Di da ko malatan imimay no kastamot lang ti bagbagada. Panagkunak, husto mo ti timpla dagiti babbaros iti pansit alinuto da. Kitwan, mayat-mat, nagraman. Ay na, mas dawak man ngagpaiso iti ugali dagiti agina. Saan mo takas yan ni Tata Tomas? Puskol at talaga ti rupa dagita at tao. Saan dakat nga agyaman, taada sagana. Nairanod da pa'y. Uwan nga rod. Ay na, kano nagado tinyawid ang adobo. Nagala na pa iti karni iti kusina. Ay, amok daytan nga ugali da. Uy-uyawon da ti makan, ngam kanan damot gayam. Ngam awan kumamot ti parikot iti dayta. Ti kinalaing dalaang nga agsao ti jak magustuhan. Isopay Ay na, agpada na pa yung mga ginay iti ugali. Chismosa kan managuyaw da. Ay, anyalaki din aya. Awan mo ti among nga aramiden may adakas kadakwada kat. Ngam jak mo, no apay akas jay da kada kami nga agasawa. Panagkuna, kit apal ti makagapo Sisa. Dakes nga apal. Iso akas jet aramid da. Lakay, anya ka di man nandiyan ang ikaw. Silibraran ka no da Sisa ken brando ti wedding anniversary da. Pudno ka day. Enya ko manupod no. San kamot nga imbitado? Siyak lang tinimbitaran da.
Anya, asawa nak Tomas, iso ano inimbitaran da ka. Kaya't na asawan, imbitado akmet. Na, nagpuskol mo tinda tarupam. Jak kaya't ti maibabayin si kason niya. Isuasan kayo amapan intun madanon day tangal daw. Kaya't mo man wano saan, mapana. Nawatam, Sige, mapan kayo. Hindi kayo umababay kanya, kumadayo kayo. Kinsaan kayo nga agisawsawang iti uray anyala dita. wala Tomas. Kinsan aday ta iyawid yo amakantin into na rin nyo ijay. San kayo amang ibabayin? Mapnag kayo mat ititid da. Ay nawunan, Tomas. Nagadulakit din day tangay bagbagam. Kas kala perfecto matataaw, anya laki dain. Ti talati paglayngam nga bakit. Ti sumungbat. Iso at tinulad na kati anak mo. Padpada kayo nga gina. Ada pala pa wedding celebration na. Saan dan tumula ang amakanak? Anya ko mati koneksyon ti kawan anak ti panagselebrar da iti wedding anniversary ngay met nanason niya. Sigurado nga inutang damanon ti inaramat da iti da ito apaskan. Ay na, da kayo met nanason niya. Imay kayo nakiponsyon. Ngam agkakasakit mo dagiti isawsawang yo. Kaya tiyo asawan, tilaang makanti gagarayaw. Sana tapno makipagragrag sa kadakwada. Ha? Anyan ti ko na yung antison niya. Brandaw? Ada ka dita? Well, kat nangag ko amin nga imbagbagayo ken ni Manang Tomasa. Unay kayo matinanti. San kayo kading agbayin? Imay kayo pailaan, nuday tamot lang ti bagayo. Ay, kukwa, Brandaw. Ay, Oh, apay di ka makakuti ti nagtakdraman ti. Kas kamutin na freezer. Tapno mo yan ti. Saan mi nga inutang ti kwarta ginastos mi iti daytoy apan ang silibrar mi iti wedding anniversary mi. Bukod mi a kwarta tinaramat mi. Kan insilibrar mi ti anniversary mi. Gaputa kayat mi apagyamanan ti apo iti panang tarabay na kada kaming agasawa. Saan atapno agpaapal? Ha? Ala, agawid kayo ng antison niya. Awan mo't lang ti ganas na amakitug-tugaw kayo ditoy. Daday tala agibagbaga iti san anasaya at arabidan nyo. Ala, agawid kayo! Anya ngay ita, si kamot tan tinaibabain ka nagiti bisita da si sakin Branda. Ay, jak ipagarup amangag na amis mo dagiti imbagbagak. Ay na, kasta unay tibain kaw idi pinagawid nak ni Brandaw. Ay nasunya, uray saan da amang amis mo itingiwat mo. Amudan ti ugalim, amulan ti ugaliyo iti anak mo. Ay, kasla jak kabailan ti rumwar dito'y balay. Amangan nukat katawaan dakitan dagiti karo batayaw. Ay kasigurado agamala, tangay napuskol mo lang ti rupa. Rumwar ka, taing kagkid daw iti pamakawan, kadagiti tao ang nagbasulam. Just kika ba kayo? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.